wanarehera andu mogwati ta fatigue. In fact, ogorora some of the serious symptoms here, sorry to niko ne data dagitare ogetiucio turenda gusikia turenda kwari uhoro wa ugu aigwa nogereire ni undu andu angi ogikarora some of the symptoms ciana twika associated na murimu wa cancer. Number 1 iko fatigue. Symptom number 1 ya cancer. No tutirenda kugo cio na cancer, turenda kuga atiriri ogikaigwa ni urakorwo wi fatigued muno ri ndingiona utarutete wira ri, it is important to inquire, consult a daktari ni agukuteithia tondu by itself ti murimu, it is just a symptoms gutwira tumaundu tungi tungikorwo twi underlying na ku tutarona na we utaraigua tu thiini wa mwiri waku. Ni wega muno Sheshe ni hakuhe nawe.